Kore ke uhufanga mo ngai tal fata ko to pe fa o at me hen kore ke uhufanga ke ufata po tu ke ho e ki ka ma ata fonua fata po ke ata kilotu pe he ki he kainga tonga ko to pe ko ngat ke ta pro kalama ko ia ko e fat fala me fale la lava pe mo mapa ha ano ta malolo ko e candidate fica tolo ki vai na fili baba ta ha no e pongpongi ni foki ku fa fia da wa mai ke weekend malo ofa e toa tau ke ia o mai ke pong fo o koini pa ku ofa pe ku le me ko to pepe mo apina pa mo kata ki o to ki share to pe e tau prokalama ke tau inas ko to pe ai pe mo ta pe e aunga ki ai e tala no pong ini i he ahoni foki ko loto ke tai tai le mapa ha no tau malolo ki he prokalama ko ia pong ini mapa o malo apito ke tau hi mai ta prokalama mo lava ke ta mai ke prokalama fika tolu ko ni Padang pe ku lelei ai me ko to pepe me baba una pe manga we ko lo pe ku la ngai fatongia ka ku fefe hake ai lolo hala valu ke pongpong ini. Palo pe solo pe ko pe ke u fa mal atu i he tala fatap mo tala malu kakato e fonua pe molot ka e lava ki u kau fataha pe mo ko i he po kalama fat fala i fale lava fika tolu ya ku lele ya bito pe lolo halai valu ma pe ha mo lele pe mo agi ki pe matangi hawa ufan no e pe me lolo halai valu malo e ma fe mari Koi
ko ilo pe ko e proklama ko ni he pongpongini na ta whakaha pe whoke hui ko si he ta proklama whika ua ko e poke aho ni ko ta tau pe aho ni o kamata lewa ta proklama ko inga ki o na to e direct tau henga hi issue ke hoko for politikari i aho ni whoke ko whaam ke whahatala noa i he pongpongini ki he patseti mo yanga o e mahu inga o e patseti i whare area mahino pe whoke ke kakai ka patseti ko e whatongia ia kwhai he pule anga, na whadudu e patseti o mai i he tau kotoa pe, o ki whare area, ka koe ha ene mahu inga i whare area, ka kotui i he tau kei koe ko ke mau, i he ngai tau koe ni ko ke whare area ai, ko lava o wakai whakalelei ke tuunga koe ai patseti, ka kotuku at ke te koe, ke whai me moha whakatala noa ki he patseti i whare area. Marapito solo ko fia pito i he whainga maari ko ni ke kamata e ta proklama e honi aia o ku e whakatau mua e proklama e honi ke utatala noa tuai ki he patseti. Koe taha ni solo ai te fito i whatongia mahu inga o i whare area ma ke heange pia mi hono whātu mo whakapāsi hanga hi lao ki he whonua. Ono whakapāsi ko ia o i patseti. Koe uhi koe paanga eni e whakapaanga aki a ngahi ngā ue kotoa be i he whonua. Aia o ku whakamawhai i eni e tuutu unia e kuputaha hiwa o i koni stūtone. Aia unia tuutuni mai solo, he kai peke ha paanga, e to tongi atu me whare paanga. E ko hano, e kai ki whakahoko hanga hi mo ua, e pure anga. Kai toki whai peia, i hato mo whahaloto e whare area. Ko uhinga mai ki he taimiko o mai ai patseti, ko pau ke o mai ai anga e whakafua, ai pure anga ki ngai whakamore e whakahoko i he tau whakapaanga ka hoko. Koe whahinga whakauhinga mo whakarea o whakamahino ange ki he tōlahi i he taimi koe ni o patseti ko hono tofi ia solo o e tau fo keke. Ba hono tofi koe o fo keke o kuia e tamaya o kune puke here o whakawhatapu ke te hanga tofi, ai ki ikonga keke, ki he whie mau, pia moe ngahi ngā au e takita. I he pure anga aki e paanga tuku hau koe ni e kakai. Koe, mahalo mō mea i kotoa be, koe tutu ni ngā au e koe e whare area, ko ngā fitu koe e tutu ni ngā au e whare area, i he tutu ni te walu tolu. O kune hanga ia tutu nia, ko pau ke minista pa anga aia ke ni hanga ia o whapapau i au bitu o whakahu mai ki whare area estimate whakatau. O i kai te tō mui i hoi aho e tolu noa ki mua pia osi e tau whakapaanga. Aia kone pakihi koe aho uraki o siurai, koe kamata e tau whakapaanga who'ou. Koe tutuni a kone stuto negi ai, ko pau ke o stari patseti ai. He koe aho ia kamatai hono ngā ue i ai tau whakapaanga who'o. Koe mea ngā ko whire lawe au ki ai he porokalama koe ni solo. Koe mahu inga koe o e tauhanga whakakaukau i ha whaunga who'o o ka pau o ku paloparema e whaunga lolo tonga. Ko talanoa ni ki he no tofi. Kono moni solo o paloparema. O paloparema tofi. He o kuia e kakai o nauhanu. O ku ikai ke fuu mausia e patseti. Pe whetaulaki e patseti. Pe mga hi fie mau viviri mga hi whaamu koe e kakai. O kai mea ua ko whetano ke solo. Ke tokoni ke whakamama e tau tala noa. Koe uluaki. Koe mea koe
ai whakawharearea. Kei. Ko tau mua fo ke ai whakawharearea solo. Kawai ano tānaki mono whakamāpopo mai ai ngai whia mau viviri ko e kakai. Paka taimu nau whakahoko whatongi ai i he wharearea. Ko mea nau whakatonga ai pako o ko whaambe ke whakaau atu ke mahino ke kakai whanua. Ko maurere mai ko whaigo e ai wharearea. Mui mai i he ikminista pe ko whafonga. O whai a ahi ola ngai tōku i kolo e wahenga whiri. To o mai e ki whine eiki, paka tangata eiki, whahau ko mai whia mao e whirita vai, whia mao e tokoni ke kaurāranga, whia mao e hāmo e hā ke kaungowe. E mau whakamā opo rewa, a ngai whia mao ko ia, o whakafū ia ki fo i ripoti a ahi. E mau whoki rewa moe ki wharearea, o alu e mea te whafufonga, o ripoti e wharearea. Ko ne osi ko hono ripoti, pea tari e wharearea fo i ripoti ko ia. O ku hoko ai fo i motuhia koe o ku hinga ki ai solo. Pea osi mea i penia he hoi mei mipa wharearea. Tālo e nia mei fuoroa ai fo i motu koe ni he fo i whonga ngā ue. Osi peko hono tari. O hanga tonu mai rewa ngā ripoti koe a solo. O whamāpopo re reo tauhi i he laiberi koe e wharearea. Ko hame hoko ke ngai whia mao ko ia. Ko mea hoko ke aiko ne ongona i wharearea tau whanongi he ritio e asi he miniti. Ka koe mea koe ke iaha whahinga whunga ngā ue ke alu ai fo i whia mao viviri ko ia o au ke whunga tofi koe fo i keke. O ka ia uia. O kua uia ke laiberi e wharearea. Pena e tautou oha ke nea e whunga toka tapu walu. Ai ne oha ki he mutu kuu koe ni e fo i whunga ngā ue. Kelo e ngahi wahenga whiri koe o ku malawa a ngahi whia mau na e oha ke ai fo wharearea. Koe ngahi wahenga whiri o ki nau tolu o ku i he kabineti a nau whawhawhonga. Au ripoti pe i wharearea. Ne mau fu beta tau e ripoti. Pe alo e pia bui mui he kabineti ke whahauko e ngai whia mau ko ia. Ai o ka ia kaunga ia o hono tari koe wharearea ke ne hanga o kamose mea kamosi pureanga ko whia mau e kakai. Ke mouhanga o whakakau hono tofi fo i keke. Ai koe poini ko whaamu ke hunuki he tatalanoa he ta whako e ni. O ki kai iako. Ai whawharearea. Whanonga pe ai whawharearea e ne whunga ngāwe ana. O pāreria solo mo i whunga ngāwe koe e pure anga ki hono whate patseti. Koe ke na whia utaki naua. Paka taimu koe ke na whia utaki ai solo. O hoko re vai ai fo i paraparema. Pere vai kakai ni o whakamore paanga. Ai mea koe ai whawharearea. He kono uhinga na o mai ai pe he ahi tatau he tau ko toko ripoti ai pe mea tatau. Ripoti ai pe mea tatau. Ko koe pe ke whaha ngāwe ki ai. Ko ngahi whia mau ko uwhai kai ngāwe. Ko ngahi whia mau o ku mui pe he minista o e wahenga ko ia. Pe koe whawhawhonga ko ia. O te toki alu ia i hana taimi pe ana. O mui e ngahi whia mau ko ia. Ka koe mea koe ke whanonga e fo i ripoti a ahi. Pe hanga pe fo i ripoti ia te ia pe o whaka o e whia maa kakai. O kai hoko ia soro. O ko hanga re mai o soro whakatata. Ai whia maa uka e kakai. Koe kakai i hange hango mui whanua e ua. Mui whanua e ua wahe ia ki e he tahi. Koe ngai whia maa ua e kakai me i he. Koe whatu patu seti. Moi whatu palani whapotu ngā aue, pe koe i loa koe corporate plan. Noho mai kure angai ta whaaki koe mo nau palani whapotu ngā aue, mo nau whatu patsketi, no whate kakai me he, mo nau ngai whi mau. Alo e kau whawhonga wharearea, takai holo whai ai wharearea, pe a mai peo tari wharearea, pe a no whoi he lai peri. Kai ke na whia o taki.
Ko fonga re vani o ko hanga e au fo tu atu. Ke whakawhia o taki aki, mo whakawhia o taki aki. Ai ango mea e ua ko heni. Ko whakatu solo. Ko ngahi potu ngā ue ko e pure anga. O ku os iai pe e ngahi whatongia te whito ia o e potu ngā ue takitaha. Pea ku mea i pe ia e ngahi potu ngā ue, he nau parani whakapotu ngā ue. O ku iai ai ola takitaha pe ko ngahi output o ku whuatau ke ngā ue ngahi potu ngā ue ko ia. Tau whatata ki pēni. Ko takai ko he ai whakawharearea. O ku oha ke ngai whie mao e whirita vai. Ko me ko ngai whie mao ngā maheni pēia. Whie mao e whirita vai, whie mao e ai pamu sola, oi uhila sola, uhila mamahala, ko tanu hala, ko wharela langa, ko pini veve, ko apuaka. Ngahi whie mao ko ia solo. Kei mo whie mao whakaivia ke kau ngoue, pula ke tō, o ngahi ngoue vesta polo, ngai ngoue ke ngoue tui fio. Ngai se maka ka no mai mehe. Ko foto ko aku, foi step waki. Hanga e ngai potu ngā ue ko toa ai pure anga, o fatu ai foi form ke ngawe akia ki ai whawharearea. E ko ki foi template. Ko template ko ia, o hanga he potu ngā ue o whakatu mai ai, a ngahi mea koe e lava he potu ngā ue, i o nau mawhai mo e nau paanga mo nau tala whatongia, o mai he kakai. Tau whatata mai non ben, ka pau koe mei teki. Koe foi formu koe mei teki, hange pia foi formu savea. Whakatu mai ai ngahi whie mau viviri o lava he mei teki ia, o whakaai, mo whiau. Uruaki, koe ngahi whirita vai. Pe ai hono ngahi lisi, ko whirita vai e whiha, whirita vai ahai, ko hae makatu unga, o ku whakatu mo kore te whirita vai. Tau behe, ko mere, mi funga misi, ko e ui tō wen, ka ye hasi ma vai hono api. Ni whom whai ngofua behe te. Kene hanga o whakamakatu unga, mo o atu ai whie mao e kakai. Hoko hifo, tau behe ko pamusola. O mai rewa ngai foi form whakapotu ngā ue ko ia. Mai e form me potu ngā ue ngai ngā ue whakaloto whanua. Form me moi. Koe form koe me moi tongi asi mai ai. Koe hākua ngai kawa ki uta o whima o ke tanu. O mai ngai form ko ia hangeha form savea. E koe foi template ko ia whakapotu ngā ue. E o mai ia o ave ki he ngai ofisi wā he ngā tāu taha. E koe a ahi whakawharearea. Kia te au ia, pe e kau ki ai ai whawhonga wharearea, pe e whai pea he ofisa koro mo e pure whakawahe, i he whahinga whalala, mate ui ai fuakawa o nau whai. I he taimi, o whanofu wai ki nau tō ki ofisa koro mo e pure whakawahe. O tau amanaki te nau whai tō tonu. Wai wake tau whainga mea tau tō o pea tohi tā wale ke mai ke lahi whirita. E te au ke whai hala ia o tō tonu ke tāwhi. O tau amanaki te nau whai tō tonu, nau aro mo ngai form savea ko ni o hiki a ngai whie mau viviri a kakai whakafo i potu ngā ue. O si koe whai e pure whakawahe mo whisa koro i savea ko ia, e whai re vai whono i he koro, ke au whangatuku ai i he koro, ai whie mau viviri ai koro taka. Ka pai whakataha mai a ho rewa. E lau atu lewa e whisa koro, ai ngai formu ma ngai whie mau. Ko por ngai mei teki, ko tau whie mau ave, ko e whirita vai e hongo furu, ko e api o mea mo mea. O wharabu e mai ki whine ike ta. Whamore moro koe ke kau koe ngoa herisi. Ko e whainga maare e whai whono koe ia, ke au whangatuku ai whie mau, ai kolo taka. Ko te osi koe hono au whangatuku ai whie mau ko ai kolo. Mau ka atoa ngahi fomu savea a whakapotu ngā ue. Ha urewa ai ofisa kolo mo e pure whakawahe, o nau whakataha, moe whawonga wharearea. Ko e ataha pepe ko e houa. Ko nau whakataha ka koe tau mua, ke whakamāpo opo katoa e whie mau ai wāhenga. Ko e ripoti, a ahi whakawharearea ia so.
o si mau mai hano fai e ofisa kolo mo pure whakawahe. Whakataha I katoa ngai kolo tahaua koe ni I wawau tahano. Koe ripoti ai whawharearea ia, ai whawhafonga wawau tahano. Kui. Afu ngai kolo koe wawau tahanima, whakataha I katoa, koe ripoti ai whawharearea ia, ai whawhafonga koe ia. Pea kau foki ki he fomu koe ni solo, hakonga e fo I template koe ni, ke o atoa ha ngai whokotu. Whawharearea pe ko ngai whokotu pe ke ngai whonga ngau e pure anga. Whakahu ka atoa he fo I fomu koe ia. Koe tau mua koe fomu koe ni solo. Ke alu ai fo I fomu koe ni, o ku maa opo atoa e ngai whema uviviri a kakai, ya maa opo atoa e ngai whokotu ai kakai, ya moha tahape. Ki he ngai potu ngā ue takitaha. He koe menu hoko solo. Ko rere atu ki taha e ngai kolo. Ya koe mena e ohake e he taha e kau whawhine e kolo. Ko hamea ulahi e ngai palo mesi loi e kau kandi teiti. Ko tui solo koe mea ulahi e palo mesi loi. Ko hi koe fo I. Ko I kaike mahino ka tau tolu. O ku moto e fo I sistemia koe ni. Ka ko pau ke ai whaunga ke ea ua ngai whakotu'u. Mana tui ka omega kau kandidati o whakamatala maari e whakotu'u ke ai o utai ngoe ki muri pia whakatau e haa moea. Ko ngai whakotu'u koe solo, ko ngai fo I simpare whakakempeini pe. Mola. I pia ke ongo maari e, ka hei kai ia uia ke pure anga. Koe fo I whaunga koe ua ke pure anga solo ai ngota latu, ai whatu palani whakapotu ngā ua e pure anga. Corporate plan. Mana tui ko ngai malanga campaign ko ni ufai. Ko si mau e pure anga e mo na palani whapotu ngā ue. Kui. Ta ko mea ulahe palo mesi loi ko kai ke mahino kia mau tolu kau kandidati ai whaunga ngā ue ko e pure anga. Ta mau mai matoria o whakaamanak iat ke kakai te mau ai haa moha. Mana tui o si mau e palani whapotu ngā ue. Ta elere ngā ue pure anga e palani whapotu ngā ue ko ia. Koe tama bete ne lava riliu e fai palani whapotu ngā ue ko ia. Koe tama koe alato minister hai potu ngā ue ko ia. Kui. Kono uhinga e ko pehe ai solo. Whakotu'u e ngai whakotu'u whakai. Ngai whakotu'u koe ngu whai koe ne mātou kau kandidati. Moi kakai. Ave fai template koe o ko talanoa ki ai. Pea ave ngai fai reporti ko ia. Ave ki wharearea. He ko hi solo. Kui. E tui o ku whetariui aki. O ku tariui mai ai pure uaki. Ai pure anga. Ki he wharearea. Pea ave whe mau e kakai o whakafoho na o kau whakafohonga. Ki wharearea. Kui. Pea koe nea ue ki wharearea o taria ripoti. Koe osika hono taria ripoti. Kai lewa ke toi alu e fwoi ngai whe mau viviri ma ngai whotu e kakai. Ki he laiperi e wharearea. Kai hanga tomu. Ki he ngai potu ngā au e takita. He osi whatu whakafo I potu ngā au e mai be. Ai whomu koe ko uhinga ki ai solo. Kui. Kone o atu koe whomu koe ia. Whe unga tonu ia solo. Pea moe taimi koe o ku whatu ai patiseti. Moe whatu ai a ngai palani whakapotu ngā au e. Ki he tau whakapaanga hoko. Kui. Koe taimi le vaia o ku tauhanga ai o whakakau e kakai masiva. Ia no tofi e fwoi keite. Pea koe ounga peia e a ua e tau ngai whakotu'u. Ki he sino I potu ngā aue, o ku ne whai e ngā aue koe. Hange koe ni, ka pai atu he fwoi whakotu'u a koe ni me wawau taha ono. Whai koe ahi whawharea rea, whakotu'u atu ai. Ki he potu ngā aue koe ni, ki he whakatau aki, pea moe langa whakalaka, whakaekonomika. Atu he whakotu'u pea me wawau taha ono. Ke moutio ki ha whaunga, e ave ai ho tau kakai ki muri I hangai whaunga makeheange me he tori. Hange ko hani ihi ku nau tau kei I he langa. Tau kei I sima. Ko mea rewa e potu ngā ue koe ke whakatau aki mo langa whakalakalaka whaekonomika. Ke whenga aki wāauwhi mo e potu ngā ue ako. Ke whapapau I o ku iai ha whainga kōsi to ka whainga ako. E lawa he ni ihi koi tonga ni o nau resisita ke aipa nau wako ai, ke mao ha nau ki lai pepa. He koe whonga be e whaingo fua hano awe ha ni ihi me tonga ni ki muri,
na o si mai Australia. Koi. Si o ua ui hai fongan ko tala no ki ai. Tu ko te pire ko minista ko ia pe mo CEO. Ya kau mai ke mo pun ki muri ke na whakawhai ngofuai. Mo whakawhai ko taki. Ai wā whaka diplomatika mo muri. Ke lawai fo scheme ngā ue ko ia. E a uia, i he tau whakawhau he whaunga koe ni. He tari ui mai ai pure anga po pure uraki, ki he pure ua koe wharearea tonga. O atua e leo kakai. Kono awe koe ne ngai whia mauma ngai whakatutu he whaunga koe ni koe mauma o campaign o talatu. Hake ka talatu koe ni, te huki wharearea, o huta kakai ke na o simai asereria. Solo. Kone o sika ke beni o koe ke hau e foi fotu ue he potu ngā ue koe ia. Peka ke nau tokanga mai nau tōru ki ai. Koe whaunga te nau tokanga ki ai, he te nau tari ui ke wharea rea, whatatau ke kupuni mataha. Oi kone stu tone. Ke tari ui mai ai pure anga, ki he wharea rea. Pea sio kono maari e. Kone o atu koe ngai whomu koe ia. Tai koe nau tangutu i whai ke tofi e whai keke. Koe nau tofi i lahi pehengi e konga keke. Nau so iwa nato ke ngai whi mau viviri. Fu lahi ia. Kono moni solo he kaike o mai kakato ngai whirita vai a kou hiki atu. Kai tokoni e whi mau ko atu i he whonga ngau e who o whodu atu. Ke hiki hake mehe o ki lahi pehengi. Pea e nofo pe fo i ripoti aka e potu ngau e koe te nau sio rewa. Koe fo i patseti koe tau wahe i he voti e potu ngau e ke tau ni. Tene lawa ia whiau ai pese te wanima o whi mau koni o mai koe ni. Tukurewa fo i pese te whinima koe ke tau toha fo i pese te wanima he tau whapanga hoko. Sio o iai rewa makato unga ono tofe fo i keke e he pure anga. O whakamakato unga i he whi mau ai kakai. Na whi tau laki rewa. He ku oa te whi mau o tuku atu ki honau te pire, kau koe ke awea o tuku he lai pere. Pea toki taku taha mui mui ai pe e ne whi e mau moi hafua. E hoko rewa e ai whawharea rea ia, koe paanga more whau e tuku hau e kakai. Koe whaunga kone o kou whotu atu. Koe whaunga e o kou tuita e toi vei ua, uruaki, e hoko ai e ngō mui whanua, e he fwoi hala whakakawakawa koe ni. Ke kolosi e whemau e kakai, o ako ke sino, o kunia tofi e fo i keke. More ke mama o solo o kou pehe, o kui kai ke whakakau e pure anga. Ai kakai e no tofi e fo i keke. O whakakau pea, ka au si. O whemau e ke toi lahi ange, mo whakahanga tonu, mo makatounga tofi keke, i ngai whemau e kakai. Koe anga e whakakau ke patseti, pea koe ku whakauhinga ia solo, na eke mahi tō taha ka pia. Tau maloro. Kai pia ke whanongo, o ulawe hake ha o whakakaukau, ke he ofa ke he masiwa. Koe kutari ki ai wanga peheni solo. Koe ofa ke he masiwa, koe fo i urunganga, whaka fo i tui, whaka o tua ia. O ku whai e ha tangata, i he rilo. E kune ilo, e to tongi whakahahaia e eiki, ane fuaki uwhai he rilo. Aka pau nai hatangata candidate, pe ko hatangata politikare. O kuluelue halo peko ne whakatokanga i hau i tō pe ake ne whainga ofa. Whainga ofa koe nai mau he whakamoui. Na langa hono whatu he ofa kia. Koe nga mea eke te alo whaitai. Mo campaigni ake. Tongi whare koloa kume fo i maa au i tō ame ki ai. Koe ofa ni he masiva i he whaunga ngau e whare area solo. Aini o ko whotu watu. Koe whakakau e masiva i hono tofi fo i keke. Whakaau ai whi mau ai masiva, mo i whakatuu ai masiva, i he sino to tonu o kune hanga tofi fo i keke, mo whakatuu tuu ai plani ngau e pure hanga. Koe whaunga ia ko lawe atu ki ai ke patseti i solo. Kai lawa ke mahu inga maari e mo na pangapanga maari e. Ai anga, o tau whetari ui aki, pia mo aunga tuku hau ai kakai, heka i kai. Koe more ai pe hurau kilu he tau katoha ai whakawhare area,
pe o si ange ta ko ngai fe mau ga ula pe minista ya o alu pe ai to ta halo pe mo kore holo pe lot pe ko fa fo nga ta ko mau inga ke fa kau ka kai ge ke no fate ta pa se ti mo fatu e para di fo nga we malo solo Malo pito, e mapa ko e mea whakawhiawhia ini he talanoa ko whahoko. Oku lahi whoke taimi e mapa ku tau talanoa whapolitikare. Ka ku whapeheni e whatanoa whapolitikare tau whai. Oku paloparema e aahi whawhare area. Pea otsipe e pa tau talanoa pita tole paloparema. Ka koe ki tau talamai e tau toluia. Ko e haa mea e solova ake paloparema ko ia. Ka koe mea koko ki tau talamai ko e hangi ko tānoa ke whai. O paloparema patseti, peko ke hanga rewa o talamai rewa he pongpongini, ko e paloparema e, peko fotu ue ke solo ake paloparema. Ko duko ngai talanoa langa hake ia, o ku melanga whanua, ku whia mau koe ke kau politika re, ke nau unu kia he ngai ahoni. Tato te whito he taimi campaigni koe ni, ke tau talamai paloparema, pa tau talamai rewa, pa mo hono, anga ko hono solution ke whakahauko ke paloparema koe ia. Ko whehu i whuke taha mapa o kuloto ke o atu ke te koe he ta talanoa pat se di. Pea moe aahi na whetau lako koe moe aahi whawhare alea. O ku mahino e ke kakai pe mei tua pe la pe ke hala e whakaukau i koko o atu. Ka koe anga pe mausio mei tua me tua whare alea. O ku koe lahe ngahi ripoti whakawhare alea ko koe o ko koe na ke talanoa ke ai. Aahi ke ngahi wheitu ue ka whawhonga. Pea na o mai na tauria o laki lea le rewa pat se di ia. Ke whai mo tāri whokia ki he lao tu koe ko ni stuto ne na talanoa ki ai ko pau ke tāri pat se tia i he foi taimi foi mahina koe aka ko siulai pau ke osune siulai pe toki osko ko koe a tāri pat se tia ko vahe olo ai foi keke ki talanoa ki ai pana toki whokre na to whai a reporti mai koe hanu mai e vahenga koe hanu mai si kakai koe fie mau e he Tok talanoa ni toke whia mau ku o stare patsetia ko e lao ia ke paanga. E kai whuki te loko lava ha mea ia ke te ai he ku o sitari e vahe ia. I he patseti ko ku o stari. Toki whoki mare whare area ia whai talanoa ki he ripoti. Toki mea taha wha mamahi ke whanongo e kakai. Toki whai ripoti he na tauni na whai ripoti ke ai whare area ia. Talamai ko ripoti he tau e ua ku o osi. Ai ko tau atu mo tau hoko pa toki ripoti he tauni whare area. Ko os folo ka pau ka me akai a report fare area ko os folo anta nga na ia o os folo de mafo me akai ka pa mata ko inga ka ha palo pare ma pe ai talo bene me folo mapa hoko me ko ni ko wai o ke di hoko atu ai fa nga system palo pare ma pe e fa nga me ko ia ta feta ula ki ko ia solo oku hange ko lave ko ki mua oku lahi au pito ai ngahi whunga ngā aue oku i kai ke whea o kaki. Kui. Lahi ngahi pongai o lahi pita ngahi mata mama he sistemi. Hae ka mea kata nake lawe ki ai. Ho mai e fo i ripoti whakatau ia i he tau e nia tolu pe whaa. Kui. O mi laku hoko na toki o mai hoko ia solo hire tō wholo ai tamatui. Kui. Ka ku tō nia he ko ni stuto te mo lao. Ai ngai ripoti whakatau koe ni ke o mai ke wharearea. Ko mea ka o ko hanga au o whakatu atu ia. O ku fie mau lahi ia ke whai mono lahi ia ke whunga ngā aue mo tutuni ngā aue lolo tonga. Pea patoni ke whakakau e nia i ngai makatuunga koe ke toi hoko atu harea pau hasi i au hapotu ngā aue. Kui. He ku nofo report whakatau i ngai te whitoi whatongia CEO. O ku totonu kone, alatu pēo ku tō mui ha report whakatau. Totonu ki whakakaukau i CEO ia koe. Koe konga ia tari ui. O ke ilo solo ko nā ku ofeina e au kau wharearea. Ko haia tene lava lau hafu pēsi me wangi au tupu, tolu ngi au tupu. Laku mafo i report e tolu pe whaka tahawhe tupu ia. I aho ni peke te pire ia bongbong. Ko ngai report i mahu inga ni solo. Pea ku mahu inga ke omi hono taimi totonu. O ku mahu inga au pito ai taimi.
Koi. E koe taimi, tene omi whainga maari e koe, ke lawai e kau wharearea, o whai ho nau whatongia whakavakai i pe koe oversight. Koi. Lai tau mai e tō wholofola e ngā whio. O ku kai lava ke whakahoko ngai whatongia koe ia, e kulak whakaangataha mai ngai ripoti ia. Koi. O ku mahu inga au pito te whitu i whatongia koe ni, ke whai he ngai potu ngā aue, tau te whitu ke kau CEO, mau inga ke nawa whapapau i o mai time to ton. A ngai report whakatau. Ke tau ilo, a ngai ngā aue, na nau tau, matu whaka report whakatau, e whakamaka tuu ngai, e palan whakapotu ngā aue, nau tāno kia. Koi. O mai e nau palani, pe o mai rewa nau report i he tau whakapaanga, pe nai whiawhia no ngā aue e whai palani koe ia. Pe o totone lewa ke tau sioi, i hono hanga, he report whakatau, o hulu i mai e ola, o ngā aue koe e potu ngā aue tataha. Ka maho inga au pito, ka kawenga ia o ko maho inga ia iso, ko pau ke whae ngā aue ke sistemi, ke whakawhihoko taki e ngai whonga ngā aue ko ia, ka e lava ke tawhi atu ai whonga ngā aue o ao ki he. Ke wheitu utaton ki ao ki ai. Koi. O kulahi whoke ngai kawenga ki he ni solo. O ko whamoa ke tahoka tawa i he polokalama hoko, ke talawe ai ki he ngahi, ke ngai whokotu utu. Ngai whokotu e lawai ke tānaki ai ha sirini ai whonua. Koi. He ko tau awe atu koe ngai whi mau, ko pau ke ha sirini ke tānaki. Ke lawa ke whiaua ke ngai whi mau, ko tau atu he kakai. Koi. Ko mea ia o ko mawinga ai, ta nofo i he patseti i he taimini, ke maala ala ai whaunga koha no tofi fo i keke. Pai mahina ke kakai. E mawinga maari rewa e tatala noa he pōkara mahoko, ki he ngahi langa whakalakalaka whakaekonomika. Ko ngai whakatu koe te whai atu solo, haingo kulawe ane nai. Ko ngai fo i simpare whaka campaignia. E koe ke a uia ke pureanga, mana tu i was tu e corporate plan ia. Ko nohi ngai o ko whakamaka tu unga e tala noa i he ta pōkara ma koe ni. Ko fo i hala whono ngai ke aluai, ke fōwai e tau ngai whakatu utu upeheni. He koe tau whainga mea solo. Ko te whai tupi hatala noa maari upe mai he kau whanonga. Maari! Pe pia pule vai kakai. Maari e pa whakapare. Whakapare, kai. Ko whai maari e koe te tau mao tato i he tala noa ku whai kempeni. Ko whai tau pia tato ko whai maari e kai hano pare o nai. Kai. He maari e hau mou whanongo ke ngai whotutu. Ka koe whongani e lawai ke ai hano pare. Ke maari hono hakai, pe whakapare i ko hihe ku alua. Aia ka whakatoka, pe ririu e whonga ngāu koni ko tānoa kei soro. Kai. Omi ka toa ngai whokotu koni whai he kau kantiteiti. Whakafore vai e he whonga koni ko tālatu, ke huu ko toa ke ngai potu ngāu e. O atu ia ko whokotu uia, a wawau taha ono, pe ko wawau taha nima, pe ko wawau taha wā. Kai. O atu ke te pire a administra mo CEO, pe nau whakakau ia kire vai a nau tolu. A nau palani whakapotu ngā aue koe ke tau whakapanga hoko, ke tau sio rewa e ne hau, ke he hono whotu ngā anai. He ko hia ku kaua te kakai. Ko whonga koni solo, te te hanga ia tamate i hatoi whakamore ai potu ngā aue, ke toi whai hatoi consultation make. Ia patseti. He ko hia ko whonga ngā aue koe patseti solo. O whaanga maheni ko me ko laini ko o katopa. O kia ia ki i pāhenga ia o kau officer patseti. Kai. Pe kui ko budget officers forum. Pe ko whainga pāhenga ko ni o hau kia kau officer patseti. O nau talatala no ai ma ngai potu ngā oi whikau aki. I hono teu i. Ai whahinga wakai whakaluku fua, mo sio whakapatseti. Ki he tau whakapaanga hoko mai. Kai. Ko budget outlook koe ki he financial ia hoko. Kai. Ai ko tau sio ko ia, pa te nau wakai ire vai mo tokonaki hangahi whakakau, whakapadzeti. Hangahi new initiatives. O palani ki he tau whakapaanga hoko.
So ko foi timing solo o ko pehe o stoton ke mau ai foi template ya ko na ku tano ki ai whakahu ki whare area tari o mia ki he potu ngā aue. Ai koe foi forum ko ni to koni lahe ngai fotu o ko tau atu ki ono fatu he kau officer patseti ai ngai initiative ko ke tau whakapanga hoko. Ngai ngā aue whakapatseti ngai ngā aue whakapanga. Ko ne au ko ki he ura ki wike ko November. Ko tai mea wha atu whakia ki tohi awe takai pe koe sekila. O whanono ki ngai potu ngā whekau aki, ai fo i taimi ke whakahu mai na upatseti mo whakamahino ai a toenga koe o fo i whonga ngā ue whakapatseti. So kone tuanga koe ni, o si mono atu pe ai fie mau viviri a kakai ma ngai whakatua a kakai he patseti. Ilonga kau kei ekonomika mone. Fou mai e ngai fonga koe. Ko tala noe o si kātoi pe ka matanga i he fonga ngau e wharerea. Whai ngō fua ngere vai whatu patseti. Hanga ko taimo te na o mai e koe o au ke kabineti. Wha maheni me me ko wiki whakaosi ko November. O whakahua ta ke kabineti. Kau atu ai ngahi fonga ngau e whakapatseti pe ka ngahi budget strategy. Pe whakamahino atu ai pe moe ngahi pēsi koe e whakapaanga aki ai ngahi fo i voti tang koha moe ngahi budget tang taha pe koe funding envelope. Ai koe alatu koe whanonga koe ai whatu koe budget ia. Ko osi kātoi e fo i whonga ngāue koe ne wharearea ko whakatu atu ai fo i whakawa e mālohi ki ono tofa hala budget. Whai ngō fua kai ke te whemau ke nau huki tua o si kātoi atu pe a ngai whemau e kakai me hen. Loto ke ki koma tuai solo. Malo pito e mapa. Koe taha puke ne mea ku whehu ia he patseti o hake pepe ku whehu ia e kakai. Koe taim ko o mai e koe palani koe patseti ki wharearea. Pea ku hangarewa e me he pure anga o mai e patseti koe o tofi foi keke. Ki ngahi mea ku whia mau kia paanga ki pato ki tari ki hoko e lao. Ka taim ko mai koe tau hoko. O whai hono whehu ia ku hange koe ni ko whakatātā ko tanu hala. Patseti koe tau ni ko tanu hala. Pea ku whaamfo ki kakai ke o mai koe ki wharearea he tau hoko mai. Pea ku totonu rewa ke o mai ki hau rewa e pure anga e ahoko ia. O nau tala mai rewa. Koe mau whotutu ngā ue koe mau corporate plan e he tau ko osi. Patseti wafe wanoa wataha. Ko mea ena mau wahe kia i fwoi keke, ko ngā ue ku lawa, ko mea ena i kai kia lawa. Pato ki hoko atu rewa patseti. Ka ku lahi fuku hono tālanga i e whakau ko ni, ko tala noa pui patseti koe, pa o sika ta whao rewa, ai whi mea whao he tau hoko mai, o kai peke ilo ia pena i whi mea na abe kia pa anga he tau koe ki mua, pena e waka wahe lere i fwoi keke, pena ngangana pe ha whi tu. Ko ngā ko taha ia ngai palpare mai patseti, o wakai etu kia i o whaihan tālanga e pe me tua, ki wharearea ko haho wakai ki ai. Koe hange koe mea koe nā ku lawe ki ai solo, me? Koe. Ko pau ke tonu e whakawai e patseti mono makatu o ngā. Kai tonu e toenga e whi hala whanonga e patseti. Koe. Peke sio ke mea koe ko tala no ki ai solo, koe ke asi ha whakapāti ai. Ko fie mau viviri. Fie mau viviri. Paka taimi ko o atu ai fie mau viviri ko e kakai. O koe ke whakakalakalasi atu ko fie mau viviri e patoa fie mau. O ku asi atu pia ko fie mau viviri e a wawau tahana. Fie mau viviri e a toula. Fie mau viviri e a talau. Ko whakotu ue a kāmere. Ko whakotu ue a neiafu. Ko taimi ko e o mai ai a kabineti pe ko hoi minista o wakai ke ngai whi mau viviri koe solo. Ko hono langa koe whanua, mono mape e patseti, e makatounga pe ia, me ngai whi mau viviri, mo ngai whakotu koe ia. O kune hangarewa hai tau tō solo, ke mea koe o ko whenga ki ai, tau mua ke whakaluku fua. He koe ke asi mai he, whakotu mai, koe whakotu ue e pāti i kai, koe whakotu e kakai. Pe koe o mai ai pure anga,
O koe ke nau ilo na toko hena ni whai whakatu ukoe ma whakatu ukoe. Ke nau pe, o, koe tamai ko ni, tamai o patoa. Koe. Koe tamai ko ni, koe tamai ni aku pek i gai. Koe mea be o nau sio ki ai, koe ngai whakatu utu urerei o mai me kakai. Koe. O whai mea be o nau sio ki ai, o kurerei ni kakai i o pe i kai. E mau hapaanga ki ai i o pe i kai. Whahako rewa ngā aue ki ai. Koe. Ai ako hono mui mui i koe mono hoko hoko te ngā aue koe e pure anga. Koe whonga ko whakatu atu solo. Te ne lava e ia o whakahoko e ngā aue pia toi mui mui. Hange ko lava koe ne nai. Koe. Ka pau e te koloi ai pese te wani mai i he tau whakapanga koe ni. O kei no whopevo i ripoti he pot ngā aue koe ia. Ko nau mai koe ke whatpacheti he mea hoko. Mana tu i nau talano ke ripoti whakatau. Koe. E tala mai he ripoti whakatau ia. Peko hawhua u fie mau koe na e lava o whakakakato. Te tau ilo ai pe tau tolu ai, ko hai fie mau na e tohi ia ke whakakakato. Ai ko ne hau koe ke tau whakapanga hoko. Te nau to o mai rewa i ripoti, whenga i ke whakakato e ngai mea koe ia. Ka toki o atu hangai ripoti ai he tau hoko, hangai mea fo o. Sio e taki rewa e tau fie mau solo, ke o atu e mea fo o he tau kotope. E kohi o osi i loto ngai fie mau koe, e osi mahino ia, e whakakaukau ai i hono whate pacheti hoko. Koe tunga hunta e lolo tongani, koe o atu ai pefo i halaki uta koe na e ripoti he aifa whareare tau kosi to atu e tau ni o ate tau fo o. Koe. Moni apito e mapa. Koe, o tau whamalo lai fo ki e mapa ki he pare mi apa mo pureanga ko ni he langa fonua ko na whai he wātaimi ko ni ko na ngāwe ai. Pepe ko ngai pureanga ki mua. Ngahi ngāwe ko toa pe whahoko mai fonua. Ko tau tolu kou kai ke tau kau he langa fonua ko ia me whare area. Ko tau mea pe whai foko e pou he taimi lahi ko pe pureanga ku pureanga e ahok tau pou ki ai ko ngā ke le rei whakaluku fua e fonua. Ko tau e ua ko ni ko tau situ. Tau ni ma tau ko osi. Patset fe amokaki. Ai koe patset pe amokaki koe ia, koe ke mahino pe koe pe na tau fuu fe amokaki au pito. Pe ko ha ai pe ke mau whatokoni me ngai pureanga muri, ke o ngā koe COVID-19, he koe pandemic ia. Ka kone tu koe patset fe amokaki ia te ia pe, ka pau te tau tala noa ki ai. O koe nahi hatokoni o e whakaukau koni ko ke hanga o mai, ke lava o tokoni ange ke tau ngā unu me he patseti fe amokaki, ki ha patseti e kukai ke whi amokaki. Surplus budget. Malo solo, o kuiai whoke ngai whakitoa ke he ia. O ne hanga o purei. Ko whakawhio whia koe ki hono determine. Ai patseti whi amokaki. Ka kapau te utari i he ke whiu i koe ni o anga peheni. Koe whaunga koni o ko o atu, tene hanga ia tuu ai whakamore lolotonga, o lolotonga hoko. Pea toi maa nge ia ki he kakai solo. Mari. Mana tu i whoki, o ki ai pe mo patseti ia ai puri anga, ke hu mai e potunga aue ki tu a whai consultation, e koe tātala no me kakai. Koe whaunga na aku mau whamui mui ki ai, taimi koe na e kei i he malu e potunga aue ke ngai ngawe whakaloto whanua, ai kau ofisa kolo me kau pure whakawahe. Na e mei whai he potunga aue koe ke ngai ngawe whakaloto whanua, ai tātala noa. I he amanaki, e whakaau mai pe e kau ofisa kolo me kau pure whakawahe, ngai whi mau, na nau hanga rewa whakaau ia ki he pure anga. Ka kono parapare maa solo, fuulahi ngai fu potunga aue ia koe ke ave katoa ki he potunga aue ki ngai ngawe whakaloto whanua. E mana tu i whoki, ko tātanga koe te nau whai, ne ango pe e nau ai waka atu ai e whakaamu koe ki ngai potunga aue koe, kai mei lahi ange pe e nau tokanga e nau toke nau patseti e nau to. Te ho ata pe me patseti, ai ngai whi unuaki i he whika koe ki potunga aue. Koe whaungani o ko whotua te au e lawai o au sia e whoi taumua koe ia. Ka pehe e pure anga ke nau huki toa consultation, koe consultation ni o ko tānau ki ai. Whai e ia e
pure whakamahe mo fisa kolo, ake form savea koe ni, ko o si whato at be me ngai pot ngau e taktaha. Ke whai aki. Kai koe ia be solo. Tapu beba mo hoi me mi pai whare area. Ka moni pe ia, koe konga pe ia e tauanga whakafonua. Koe mea mahau eiki, mea mai hawa whafonga whare area pe minista. Ai hono haa unga pe mo. Ka te au whafofa pe ia. Ka koe whaonga wango whakatu atu. Koe ki i whaonga pe ia, hange pe tau ki i whaonga whakapa e tau ki atu mo whamore more. Tok mea mai pe whakafonga o whakataha pe mo i ka ofisa kolomo pure whakawahe. Koe ko lawa e whatongi ia. Tu atua e te ai haa unga mo i ngahi. Whakamore e ahi. Mona. Ko pauke, ko whaonga ko atu, ko pauke iai ai whakamore te ne tu uhifa. Ia koe ne tu uhifa ngai whakamore koe, ia fwoi whaonga ngau koe ni so, te ne lawa pe ia o tokon, ke patset whea mokaki, te holo hifa fwoi lahi koe ki lalo. Iai me ngai whaktoa ke, ka koutui o ku sinsi e ta taimi ke ta talanoa ki iai, ka e kawaia e ta pokalama hoko. Kui. Ki ngai whaonga, langa whakalakalaka, whakaekonomika, o koutui. Tene lawa, o tānaki hapaanga, ke whiawa ke ngai whemau ko tau o atu koe. Kui. E kai ko ia pe solo, ka tene lawa horoki ai pacheti whea mokaki, e me tuunga koe o kui ai. Kui. E whiunga maari e pe pacheti, e mo e whakamore koe tau mua ki ai. Mon la hepito mapa guai ai feu hen ka ki te talanoa kia he ahon ka tak peka whanongo ko ngā te ma ko ngā ko apiko e taimi te matoki ko tu pe programa mapa te talanoa ai guai pe ngā issue ko ahi whare area ka guai me paanga ko ke whare area anga ko whenga aki whihoko taki me ofisa kolombe pure whakawahe ai ak matunga ai whehu iko ni pe la malawa ke hiki ai tuunga ko ia ke hare volo te maalunga ange ya hana ofisi whakawahenga ke lawa whai ake ngā ue mga mea pehe ka kotu e ka ke lawa he ki toi ngā minite tolu ko ni ke te talanoa ke u issue ko ia ka ko pehe ke ki mua ko ke whama apopa ta polo kalama ka pau ke te hamea te talanoa ki ai i he taini me he patiseti ke ta wha osi aki ka te utuku peke ke toki whama apopo aki ka uta e te mua ki fo i tepi ko ni tuke he ka pau ku ke loto ke te o mai hafo i whakau wha osi ki he tapatiseti. Maro pito solo, koe o ku kau foki ai mea koe ki he pure anga whakakolo, e koe local government. I he ngahi whaunga o ko whakaam ko pau ke whai hono o waholo ona. Pea ko pau ke whai hono whakarerei, ke o whakataha pa mga whakakaukau mga whaunga whaogo o ko whotu o atu. Ko mea koe o ko mahoinga iai. Ka iai haririu. Haririu e whai. Ko mea oraki o ko mahoinga iai, uruaki ke talanoa i e ririu ko ia, ke mahino mo mahoinga maari ke kakai, mo ngai kupu ke ngau aki kotoa pe. Ko iua, ko pau ke tau ririu maari o ua fu ririu wawe, he tai mahino ke kakai pe hoko e longoa a. Sai, ko tai mini. Ko mea koko wahe koe i he kutakai holo. O ko whaka amuau, ka omi e wawau taha ono, a nau whalala mo nau whiri ke motu ani. O ko wha amuau ke hoko ai ofisi whaka wahenga, hange e hafo i headquarter ia, o i whafofonga, pure whaka wahe mo ka ofisa kolo, ke nau kamatai. Mea ka whemau he ofisa kolo, ha whahinga tokoni whaka mea ngā ue, printa, ko whetu utaki interneti mo hafua. Ke whakaivia ia pia me ofisi koe ni. O arewa, ko tau whatu ha lao, o hange koe ngai lao koe ngai aki muri, ke Constituency Development Fund. Ke whakalao i ai sino, ke unu ki ai paanga, ki paanga whakawahenga. Lahi ngai whotutu ia solo, ka kua pau ke tau uraki, ave mea mua ke mua. Ke hanga e he lao whakamaa opo katoa ai i whaunga ko ia, mo he unga e paanga, mo tutu ni ki he paanga.
Ka te utoki lawe whakaikiki ke paanga whakawāhenga mga i whotūtū ko ia solo i ngai pōkalama i he kahau. Ka koe mea ko whaamu au ke whailonga e ta whakataha koe ni. Ko hira whakatū koe ko whai atu. O ku mau inga ke hoko e ofisi whakawāhenga. Ko e ofisi ia ke ngāwe aki e whakatataha i ai ai o pure whakawāhenga ka ofisa kolo ke nau ngāwe whakataha i he ngahi taumua ngāwe ki he kolo pe moe wāhenga. Ko whamaloa tau solo he mao whakamāri koe ni ke mo whambenge ka gai whanua ke mo whatokanga i ange oku to tonu mo tau ke ta kau nge no whate pacheti. Pe koe whongai e kau ai ai masiwa. I no tofi fo keke o whotua te motuani. He keke ulawa alo tuwhai paanga he ngai api ko toa pehe kai whakalao ia. I he lao e ke mpei ni. Koe ofa koe oku te mao ki hataha. Whai bea i he rilo. Ka koe ofa ke masiwa aine ko whotua tu ke whakakau e masiwa i no tofi fo keke. Ko whamalo te mua whakamari pa ko ofa atu ke taha katoa pe i longa hani ihi o ku kai ke mahino ki ai whakamatara o whai motuani o koe whamoe more atu. Koe whamoe more atu ki hani ihi ku kai ke nau lelei ia i ha ngai whakamatara o kou whai koe lelei taha bene motuani ko hi koe pore pia moe pue o ku whai mawawa o tahano. Ofa atu ke taha katoa pe malo apito. Malo pito e mapa ha ana tau malolo. Ai whamatala a mahu inga koe ku ta whahoko whikawa ki moe patseti. Ki mua ki tau wafe ki he mea se wharearea. Ko na wakahi fo e mapa ki he taha tohi o tokotaha i tonga ku ui murini kakai pehe ko kau economist ko kau kakai ku nau matatau he mea whapaanga. Na ne tohi o pehe ka iai hataha o totonu ke huki wharearea ko tokotaha o kune ilo ki ngai mea whapatseti. Pen tok whamatala ai ki whakaikiki ko mea koto koe patseti. Ko hofia mau tanu hala ko patseti. Ko hofia mau ki he haa ko patseti. Ko hofia mau ki haa ko patseti. Pane whamatala kotoa ngai fia mau ko ia kwhai me ngai tala noa kwhai wharearea. Pane peo koe ke o kai ni whahala ki e whaulao ko konga moe taha whatongia o e tokotaha ki wharearea ka kune pehe e ia. O mahu inga ekonomika ke maui ui wharearea. Ke huki wharearea hataha kune mahi noi ai ki mea whakaiki ki kotoa pe i he patseti ko inga ke lawa hu mo ki wharearea. He tokonia ke langa tonga. Pe kotui ko kawenga mahu inga ia ko ke omai i he pongpongin. Ke tau wahe me kakai. Ke nau wakai ki ai ko e whafonga whika tolu koe. Candidate whika tolu. Wahenga wawau taha no i he proklama koe ni kuta whahoko. Kakapau te uki afe mua mapa ke whaosea ki ke taki afe ki he mea ai eksea ai wharearea. Mawinga ki tau whanongo ki ai mo kainga ki mua ke whaose pe ta proklama. Malo. O Maria Foke kawa mapa ke he whiri wharea rea. E kone maua iro lahi. Mo loloto ki ngā ue whakawharea rea. Nai hoko Foke, ai toko taha koe ni koe sekretari o ngahi komiti e fitu i he wharea rea. Ai e koe komiti mau ki he lao. Ngahi totonu mo monu ia. Ngahi mea whakasosiare. Ngau e matou tai. Whawhepaki he tae whai totonu. Ngahi ngau ki muri. Malui mo whewhakatau aki. Pefo ki he komiti whiri ki he tari tō wholwhola. O kou ilo. E iai ni ihi. Te nau talatu o ke keisi. Kau kua whakaam ke loto toa. He nā ke si. Hange peko te vita. He oksio e tangata ki he aunga o kā i tua. Kau awhio si hova. Ai loto. Ai loto o maunga aki. Ai o tua motonga ko hoktofia. E malawa peke upe he. O ki ai hawhaahinga. Ofa whanua. Mo ui whei lau lau. I he tala vauko e ni. Pau
Hoa tatau, pa mo tō wholofola ai ulua ki wha. I ono huftuku ai wharearea tonga, i he taha walu ni mā. Ai na ane tō wholofola ai o pehe. Ko e mea o kua kore ki ati ki motolu. Ke oua na taktaha whainga ke tufi, ai mea maana, mo hono whaamiri pē. Kai manatu koe tonga koe. Pea ko ho ngā we, me he eiki ke ngā we mātonga. O mua taha pē, ki a te au, ai lelei o tonga, i he lelei a aku mo hoku whamiri. I he tō whorowhora huwhi, e ne awhio ai wharearea o tonga, ki he tauni, nā ne whorowhora o pehe. O tāu ke whakaukau i lelei, e he kau to tongtuku hau, mo e kakai o e whonua. Aia o knau whiri, ai kau whawhonga wharearea, ke nau whakahoko whakapoto e nau whiri. O kua whiewhia, ke whakahoko atu, o kua ilo ko mapa, ha ano tau malolo. Ko hatoko taha ia, ko ne mateu whakaatamai, whakasino, mo lau maarie, ki he wharearea o tonga. Ko e toko taha to tonu, ki he wheitu to tonu, i he taimi to tonu. Whatawange, ke mō mau ha whiri merino, whia, mo monu ia whoki, ko ovatu, malo. Koe ngata e tau proklama koe ki he pungpungini, whamalola hia tō kainga ho mō lava mai, ka mō mata e tau proklama koe ka mo kantiteit ki katolu, wahenga wawau taha ono, mapa ha ano tau malola. Katanga pēna angole rea te tau proklama ki apina, ya ku watu whamalola hi koe ni, ke kau taha koe kuna au sponsor proklama koe ni, ke o atu mungai proklama ke he pēp, o atu te heni i he mahinani, koe kau taha koloa wala koe i nuk alofa koe page facing, aia koe store. Koe whare koe ni, ai whare koloa koe ni, i he whataulakanga koe ia, o i whatawhehi road, te mo Salote road, hala Salote, ma hala whatawhehi, i loto nuk alofa. Te anga hanga i hake, ki he tau mo te au building. Koe wala eni mnau loto ke tuku atu ke teki motolu, ke mo mamata ke ahoni, koe ngahi wala koe ia alofa, te unga ia mo ngahi katoanga koe ni whai loro tongani. Katoanga polo, katoanga hula. Puka whainga katoanga pe, au ku loto whia, ai page facing, stoa i loto nuk alofa, ke na oatu ke te koe, whaari ali atu e na ngahi wala koe ni ke te koe, ke mea ki ai. Oku whakau ofa, te ke lava tui e ngahi wala koe ni, ia whainga taimi pe, whainga katoanga pe, te ke lava o whetu taku ki ai. Hala Salote, ta me hala whatawhehi, hanga hake ki marketi, te taumo pe au building, telefoni ena te ke lava tā ki ai, i he fitu tolu, ua whawha fitu, peko fitu noa, ono nima, walwha. Fitu noa, ono nima, walwha, peko fitu tolu, ua whawha fitu. Wala ke kuna utu aki, i he whare koe ni, o kuna whaam ke lava o mea ki ai, o mamata, te ke lava whakataua e ngahi wala koe ni ngahi motolo ne ponga, kuna uloto whia ke nau sponsor ngahi polokalama koe ni, o ko atu me he. Ke ki ngatai whamalo, ki he Alisa Printing, NLG Printing, i loto Queensland. I he toko ni koe kuna whahoko, te ke mao hao taha o whalani, family reunion taha whalani ke putu peko whainga mea pe, te ke lava telefoni i Australia ke kau taha. Noa wha, ua noa hiva, fitu wha, nima wha taha. Ua wha, nima noa hiva, ua wha, ua noa hiva, fitu wha, nima wha taha, o telefoni ke teknau. I Faustina Construction, kau tahalanga i loto Salt Lake City. Te lava telefoni ke teknau doi, e walu noa taha hiva wha ano, hiva noa taha, te nau lava tokoni ke te koe iha whahinga ngawe langa ke. Ka ki ngalo foki e tau taha noa koe ia ko South Pacific Lounge.
South Pacific Loans, hawhainga fia mau be New Zealand, neo lockdown. Teke lava pe fitu taki ki South Pacific Loans. Fia mau no, South Pacific Loans. Whainga ta ia whakapaanga, South Pacific Loans. Ihe fika o e whakamo ui. Teke lava tala noa ka stalik tu pou. Noa walu meau, walu walu, hiva walu, walu walu. E kaudaha eni, unau tokonia, ai kaudaha ngoni, i tau e ua koe ni ko hili ange. E unau tokon lahi a pito kaudaha koe ni ki oate tau mai pro kalama. Teke lava ka pau ke New Zealand, tokoni ke teki nau tolo. Iha whahinga kapate, iha a whia maa wahanga, iha South Pacific Loans. Koe kotoa ia ngā sponsor koe ko atu e ahoni, wha malo lahi atu ke teki mo tolo.